Mwega sana Kimero na nkuru kimutegeri wa Meru Junction Podcast kuma thochi mwankantonyire aja Kenya na Kenya team diaspora arakundi tegaira TV ya Meru Junction ore bitikire gitio kinene nkugwati ogeni kire episode 1 2 3 4 10 11 15 16 17 18 ira tukureterete otro live kumwaja ndikuruhone Kenya na nyingi kurugwitara mbere gukuria Kimeru bitako muthurio majao karibu sana natakawidire Darandi ninka turi na ndaka light skin aja itagwa ndaka light skin ndaka handsome ndaka marisa tro ya mogest the top moment number 2 the most handsome man indra gwatiri tanero wote ono list ineu owo kome musakse kyambambe list yobote ono botona ho jega tu rari number 2 muroma the most handsome man botona ja tu no choro mu antu ogwana number 2 bangana pro itindira ne nyawi number 2 jara mwendere ndo number 2 yuye ai original erare ku original indrambi asubuhi na mapema ibi bara consider inyake muko ndakwira yai gara nto bangingo ge ndakwira basa initially nora kare yau mateoni bro itia za ari amelo wave ke kwanda self confidence yako kidoka amai not handisam mwayen amai not handisam amero mbere nte handisam na mwana nte handisam ko wewe ndio kadia to handisam itau handisam bitau nje mudo iko mena ndabwira wo list ne handisam kira irorido bwena runa kome ne kome ateono ke handisam ndonga turi ambia nyuma tora ukubali ete ndaya kine nyabiro murumiti yakauga ari ndayo gatambuite ndayo ena metho yote kanije ena ana ndayo test yankwira na ndethera nukona ugwe kome musakse kyambambe kome kakange kanini kaka miguto atambuki babuno ngamto abutega haraka viewers hiyo ndabo brand and someone to Bamiru ogo ari bakurumya ganta kwera ko mbere ari Bamiru mbere ni brand ancient man to wala ko mbere gakurumie ambere wewe rafiki yako ndio mwambie nilikuwa nimemhurumia kwera no wafurahi hiyo acha kwera no futa na mbio girito wana ngoma usi sana toto ndio kwa Meru mena dansa sabra arobe Bamiru iretariro kuma Meru oreju kena namba 1 pero kedra aturasho kista Bamiru ari Kenyan men etuka group Bamiru kana tukauga the most handsome Meru men umatigania imenti na Tharaka ndaka indongi mwana mwankaten imenti to yukia namba ingana ndaka indongi imenti ari bathongi bomagembe natigani kwere tu mafo wa facts Tharaka ndakwira go ari bathongi ari bathongi ibegembe na imenti igembe natigania ni imenti yeto ari man lakini tibathongi ja igembe natigania igembe to ari to na kumurungu mena ici uria kweja na into vivi ai ane kranto bamoasen ati mware ko akienda kwira uria umunenkerie ginto uwo mugurite na mware ndira ba imenti muyuku Laili mengelele bania mengelele Laili mengelele na wa muringira bebu kwa wapi niko hapa kwa kayuyu na thina antu arume ba imenti batire nchana na maruru na batize go sim oi bedara ibashwaga love ibona na love lakini batize coherence naturally tije coherence yate mwari utukuona tugetandu kene mpasona mpa nenkera sonda nenkera sonda batikuga Ntedia, naomba unisaidie na soda. Utebati go sim, you go sim. Sure go sim, like you're supposed to respect the guy who's selling. You're extending services goods to my money. But you're supposed to have etiquette and respect. Hata yako na etiquette. Nikikuwa tena sonda. Abati omuri atri. Customer, nikusaidia. Eza kuria customer. Meoni kianta kwanda sonda eu no nyoroje. Eza kuria customer, can I serve you? What can I serve you with? Ukamwira mpasona nipe umeagiza nipe kunyenyekea na ukuwe mtu mtiifu na mwenye nidhamu kamera nipe
Botona bwega bwe. Etotegere obere keigo tona kari. Lebro director agweta kioro. I know tona director na etriomi. Ko 100 On to the main stories. Welcome. Twendere na rukono rwa Governor Mbonoko. Mbo, onda ugambo. Ti onmuita. Siko. Ndakwira Wangari Maathai agokira na aru akeja kuigo mantu jera governor mutuma ntwithinki akogita. Mwirure agwatou. Wangari Maathai tigo uwe mwe kuruka mugwata mashati ya mutakuraja mono. Yani mtu uri akonserva miti kenda tujogita miti to aka state launch. Ati. Ugonda kwira we bien viriara meru ntere paki ara gotena miti na ndina nya na janya tigati. Gutumba goita wako ma state launch na kabieta guchua bien vinge bira bina nara ngombe ikuywa bigeta bikagoro inyaba gotena. Kuraja kure ari urendo ara. Yani ankwira muzuku kwe wende ronere akiuga ati etera ukagura na ndi nkuretere muthuro ne jungo antopaiment to arega kwimenyera ta ici au twitonya 2027 twatonya ndake niki tukauma tugeto andikwa na reo kethamira nyani mbene bu tukauma aja ukethera 2027 ito antopaiment na you are the majority mwito jo inajuri twambirie gona embotere imenti mwito jojo juita mango mitiji yonde ugo ikinya kuga ikwanda mitingi mushinga na roje ruriumira mitine niji ari abatu strip no mekira to akaunu yimbi state road yani har president yake amiro kara into very useless ndawa level 5 meru level 5 wetina ndawa ikuoneka ari namejokie na naru atara kwire urauga due respect net agake na ukwao itwe drive vaiji lakini na ukiaga ake na ukwao batu ari turega atara kwire urauga we are not building state launch in your shambas. A forest is a public land and this project is overdue. Even when constructing a house, you cut down trees and plant them elsewhere. The project is on. Kiburi. Enda mali ya kukua na trees, enda ujenge hizo pusi huko. Lakini tu idhira ntuko tu ire. Nyote kujenga kubati meru ite kweti interview byo. Ari no wake na ukwao. Enda kwa meru ite kweti state launch. Ya president kieza meru ri kararana. Narara jangana we. Jangana. India jete nyako kita meru. Maendeleo je kwa jete kita meru. Ndawa yu nokona ndawa yu meru level 4 ekwaga. Kai kembeje uchi ekwaga ma state launch ngambire kai kiri ndawa ithro inyaka ndrone kama no ria kiurege kithongi mo ithro ira borota ya kansa na kansa meru ino etongerete na kansa kasi bitare gutetheria aje ba kansa na aba igitronga mbina mbike motherapy and what have you to support 100% lakini kugita miti tutetheria ate bwana kugita ria one time na ntio gukira kwinya half time kwanza nuntu kawirite keitha kai etera goira etera Igo ora ndo mero ere movie wonda nda kiuga gyatri oruma ya no karuma mono kagitra ikiwa hapa basi ni kwenye route za introduction picha letu likiwa ni the Ameru governorship ikiwa pale mwezi na kurudisha nyuma vizuri tena zaidi mwaka 2022 akatokea governor ambaye alikuwa anaitwa mama akachukua deputy governor kutoka kule maeneo ya Igembe na akamusema mimi ni bishop, hivyo basi tunahitaji reverend. Akamchagua reverend Mutuma Trading kia wakaenda pale wakaanza kufanya kazi, lakini baadaye wakakuja kukosana. Maskini mama akaweza kuvamiwa na kikosi cha majangiri wakiongozwa na pale DMK Kiogora, wakapeleka motion pale juu, umetena wakili wakamtoa mama impeachment. Sasa unajua nani aliweza kuchukulia pale? Jangiri Dosi mwenyewe reverend akaanza sasa, akaingia pale kwa kiti, akamwambia wewe uliniingiza kwa kiti, lakini kwa sasa sikutaki. Tukiendeleza picha letu tunakuja wiki jana Gavana Mutuma Twidikia akasema miti yanze kukatwa pale Imenti Forest. Au kurenda kuliletwa Mojinga. Kumbe umdhani yae ndiye siye
kumbe Eric Kawira na kina Mbije wakina huyu anaitwa Chamba Mbithi ndo ofisi yake walienda, kumbe eri yao kuliko mwenye aliletwa. Huyu aliletwa anasikiliza kile kitu ambayo rais anataka. Miti anataka ikatwe, wasanii analipa 3000, hospitali zetu zina madawa, barabara hakuna, kazi ni kusema watu wa Meru wamejambulia isi kasete ijato ina kirumi unge okwentrona na wakiuga kaba aturetinya rais Muthumbi etera nkwire tikaka karugire kaba gaturete rais Muthumbi kana giteora buru rais yakenda ito haba ndio ndo payment ni aba nande ni uniona payment kukwira bwareka kumenyera bwantu payment. Mimi nitapigia President William Ruto magoti. Bubwarigia mutane twarie matwaririe imenti thaya twike tribe ka ura bukenda kwambiria au ni timantu tribe kambi imenti bware go menyera dabura ko mutane ndonere akiuga tukethera twire maira mirana na yuko ite baru na imagine batu nujitu bainge itu sisi ndo kusema no imagine kitu kirake andigaririe onimia ntadhura Kawira ndadhura antu bara bare ntewe kwanza Nchamba Mbithi untendete kwa Nchamba Mbithi undu ari Nchamba Mbithi utimture ori are Nchamba Mbithi inyanka igwa na ko ya council nande untadhura movement wetu are ndarigarire awa fero women ibo bare mustari ambe ibo bare against ikabare rekia bo bange batwire utengugi lakini bwana inyaga ndikole anto bamiro yikumya thina nande mama agakinya ati ukira au kaende atatambure kwena naronge kete murega lakini murega ati murega nyawa tiringira kura riga ka magaroka ringira captain okay jonde tera magerio hoy kuma mbejire shune jindirona manto amego ke ari na haru atukaria manto ke menjo muku every tribe tutwike tribe lakini ya imenti tuyethetio na wikumya butwira gwatwina bu twarega kumenyera murume tugeto tungana au kwao kianda tuona muti twendere waja kwa kaunti ya Meru ngutreta kirogonore rungirwa Safu Msanii ya msanii munene na producer munene na kiumia etera kwanza inya gwikira rwimbo rwayo rurona kurala na kwitha ukona kana kethaira kena tomanto sana mariga kuigwa kwa nyinya kuwata ukaria kuriambia we muthako karia thina yathwanyene atanjoana akamata funda bwana etagwa Safu Msanii etera gwikira rwimbo rwayo rwimbo rwa Safu Msanii ndrendera rurongi mano ruko The only one I've ever seen. They got the new song ya Rita My African Queen. Ugonyo tarabi Safi mnoma na producer mkali sana. Producer toy. Safi ukejo takera rwimbo rwa kindu ndakuonia aja. Inya fixe ni huo watere ngiri 3. That's one. Cameraman yura wenyuma yu atere ngiri 3 inye ko this time na ndia anasiasa Bamiru kwanza thaitu tita siasa ni ambiri ni respect craft ya asani Bamiru bano menyora ba tumero ko boku thai no ntrije Kamiru kuthera kwena mpare mpino ntu musani ari musani kabati umenya brand atuno tikamenya valie unotiri ai nyaba abu asani bo atu ukaiya ngiri 5 na ngiri 10 will respect you njukwa kenya kagendera munenkere ngiri 5 uni tarani kwirani ori thai ujo tureaza gishu yeje yetu kwe branch turageta na nuije te mona tijiri ende wantu ko no ari gwetekira ari ntetekiria mutane kwe branch te mona tijiri ara kejiri te ogwatira ituragete ikwetho kwena disrespect tuwe kwaririe jaka kukun yo ako ejawe kantu kwando ngitiraja alafu nandia akakwira jaka kukun no iji ngugia kwa iji yobisi kwa respect it. Let's learn to say no, man. Let's learn to say no. Asani Bamiru, let's learn to say no. Ogweta njaruone. Prince ndo tena ngirima kana jana. Ote mueta event yeku. Mutane dream best in. Dikira kana twarire manto serious kana ambeta cyako.
Prince ndo tena ngiri magana jana atija bairisha toto tena so atikinya ba ari nyo Ema Jaramu Kambani botu wanaja hapo mpaka kuitira patio dhararwiro lakini ba Stephen Kasolo bese igana zaidi magana jairi za tatu widia bara Kasolo atejo ke fifth ala hii musania MC mudatu ite musania MC papa huona ngo bibike we mutidia wakuwa mupata mbingana raini no muringe kibango ale mero shete tamono 10 ai arenti panika yu usani bware asani bamero bwara arau tumbrandi sitonge oge utoka jukuya kambrandi roro kenda mtojo agetere brandi yengi amwira kawe na ngiri ithano ri ya phone tapu ulinda ka shuguri imo tutonye gisafu kana safu msani na nde ari euo kagite kario ewi package tutonye gisafu msani na kugwikira rwimbo rwa eteru msani ojo safu msani upewa sifa ise safu litoe igwa rwimbo rwa rwega wacheza kama nufura indivu oye tonde iria kidogo ndo irunkwenda kurugurwa Friday kai Saturday ashara shaki tuante ke safu msani safu msani ari ugaringirwa thimu i coordinator burabura wa mantoja tucoke mbara eu yambiririe na ara twarenda kiria muigembe uri twirire atiri shirukoro ruru ndarambiririe ki MYS na luka tungo kwera aringirwa thimu a perform MYS which is happening today. That is currently it happen na 4 safu msani aerwa aringi akari wangiri 4 aringirwa ngiri 4 ngiri 3 ana muduri bana ogoto focus age manto na serious aringwa ngiri ngana ngiri 3 kenda to perform kembi KMYS Eru Youth Service Pass Out ngiri 3 wonda kuona ni rwembo ruru bikibiki uyo ngo akuinira etekeri maguta ya ngiri 3 inyamwe bikibiki wata kombo ngiri 3 bitsenu wengo ari yani nyang safu msani mbuga nyam breakfast ire ari taro kerero etegi yangiri 3 tara kwena vixen kwena video edita kwena producer kwena director tugeta mono muringira dimo kenda ri from the horse's mouth tugo what really happened but to enda kwaria facts and you can make my brother sing, you can make a baita sing. Safu msanii ibana bakwata mana yana kiomia ilana kuona kana kena thino ti ukatethia urona kure sana kutuma kinyoka menwa ukarea kuria mane we muthako ukara thina ndamse aire sana bro tule kuringira kire Ameru Junction podcast mbetagwa mjukuu mwalimu na ndi na mtokwaja wa nguvu yetagwa muthuri omajao yes staff msanii kimege ki urari ki trending tia county ya Meru reason being kuririkana no oeti event ya ko perform ara Meru Youth Service Pass Out na mbete ira wetiri that's not your value. Yes. Na ndi turenda kwithirwa ugitutara area what really happened Saf. Kenda bakinya extent yona nkira musanii miguye thatu. Thank you very much. There was a certain lady no regular front office ya hiyo no area sauti kidogo Saf. Yes. Nasema kuna msichana sijui I think no front office wa hiyo MYS or something. Yes. Alipata kunipigia simu I don't remember the day correctly but hiyo siku nilipost. Hiyo siku nilisema siwezi chukua certificate akanipigia akaniambia ni aje tuko na pass out tulikuwa tunakualika ukuje kama guest and then tutakupatia 3K. Nikauliza 3K sasa ni nini? Mimi siwezi acha shughuli zangu kwa sababu ya 3K. So mimi I will not come. That was my conversation with that lady. Yes. Unaona nikamwambia mazi mimi honorable mimi sitakuja kwa sababu nitakuwa niko na mambo mengine ya kufanya yenye yako na umuhimu kushinda hiyo pesa mnanipatia 3K na again I would not show up just anywhere for their fare kwa sababu mimi sina shida ya fare kwa sababu mimi hiyo fare hata ni ya nini ninapewa naenda wapi understand. So me I did not see the point and I made my point clear. So it was very disgusting to me and then nikasema let me share it with my fan base wenyewe wajue ile mashida msanii anapitia under the hands of the people that wanafikiria wana to protect. Unaona? Sasa nikafanya ile post nilifanya and then since then there has been a lot of backlash
na mambo ikakuwa sasa ikiendelea. Egoro kwi oraria kwa Weru TV no ronre conversation yu Ndironire conversation yu ya mtu ya upotreza te na mathina na maybe de nyando na akiri bona ni uninte sawa na ndio mnikilipeni kwa tumirete kwa arrive at that conclusion. Ogo Safu withero producer na no producer era asani baba inge ba Meru. Bro, I'm constantly on business. Yes, and in business. Na ndenda kumenya kethera kwi msanii nyambo urakwira wakuringiro wa nyomwera jeu ofa jeu. To be honest, yes, hakuna mtu amenipigia niambie kama amepewa ama hajapewa. Yes. Kwa sababu you know people have a lot of their own interests to protect. Na pengine kuna mtu pengine yeye kwake hiyo 3K ni form. Unaelewa? Sasa hataki kuharibu form. Unaelewa? Saf, wewe ni msanii mkubwa. Ni nini imbio kutugania ikutuma bethoro bechukagia craft ya Meru, especially ke usanii kuina bethoro bemechukagia hii down yo value and grow. Number one, yes, we are putting clueless people in office. That is number one. Sure. Unaona tunaweka watu clueless kwa office, watu wenye hawajui kitu yenye inafaa kufanyika. That is number two. Wasanii wenyewe wame disvalue art yao, design that msanii bora itiwe hata kama ni so bro ataenda. Unajua wasanii wanataka kujipendekeza, and then wasanii wako objective pia na kuangalia ni vitu gani zinawasaidia. Una msanii pia anataka aende aonekane ameketi karibu na governor. Si unasikia huyo mtu alisema ananikaribia mimi nikaketi karibu na governor. Indeonere yes. So what? Sasa mimi nikiketi karibu na governor nita benefit aje juu nimeketi karibu na governor? Bills zako zitalipwa na picha. Sasa bills zangu zitalipwa na kuketi karibu na governor. You see, that is the kind of mentality of the people that are in office. Wale watu wenye wanakuja kusaidia. Sasa mimi nilikuwa ninauliza appearance peke yake ya club msanii analipwa pesa ngapi? Because club hata ni private business. Msanii anapatiwa pesa ngapi ndio aende afanye appearance? Hata asiimbe. Appearance. Club, it is not 3,000. It is not even 10,000. Sure. Unaona? Sasa serikali bro inajaribu kuoneshana it is okay to call an artist awaje shughuli zake akuja shinda amepigwa na jua alafu umpatie 3,000 na pia ana justify ati sasa yeye aliona tu anisaidie. Sasa mimi ananisaidia aje na mimi sijamuomba msaada wowote? You go helping people who are not needy. No. Mimi sijamuomba msaada, mimi sijaambia MYS nipatie kwa hiyo ofisi ya MYS kuomba kazi. Why are they looking for things from the clouds? Kwa sababu mimi sikumbuki nikuambiwa nipatie kazi. Saf, and me I'm a very busy person bwana. Saf, if I may ask, what do you think should be done kere asani ba Meru, especially in campaign no kama ichi approach tana kenda bomba kwa boba educate na especially the upcoming mokoro kintu kimwaki. Number one, asani ibe tunabena value na craft yao. Wacha mtu apatie craft yake value, kwa sababu if you do not give value to your craft bro, no one is going to give value to your craft. Sure. Everyone out there is out to benefit from you in a certain way. Kwa hivyo mtu akiona vile anaweza kuexploit anaenda kuexploit na hakuna kitu utafanya, kwa sababu wewe umejiweka on the way of being exploited. So wasanii kitu ya kwanza ni wachanuke na waweke value kwa craft yenye wanafanya. Yo sasa msanii asikuwa anatumika vibaya, because tell me why you need to call 50 artists ndio wakuje waoneshane MYS inafanya kazi mzuri, ina unite wase. You see, it is a propaganda being sold kwa ile event yenye iko pale. Kama kuna wasanii walienda, it will be a very bad propaganda ya kuoneshana wasanii wote wana support serikali. Wana support serikali at 3,000. Msanii yako worth 3,000 kiakuja ashinde hapo amepigwa na jua. Ni mbaya. That is not the kind of an industry we are trying to build. So mimi nina issue sana na hao watu wenye walienda kusema ati mimi ninahitaji msaada. Kwanza ningependa kujua sana ni kina nani hao. Who are those people wenye walienda, wenye anasema alienda kuwaita wenye ni wako responsible. Why are they speaking on my behalf? Ni siku gani waliniuliza mashida yangu ni gani ndio waende wakanirepresent kwa ofisi yoyote? Are they representing me without my knowledge? Ana ambe mwari ro kuringira we ne staff. Nambe mwari I can find it.
kama unaweza ipata by the next 10 minutes no tutumire tafadhali tukimenyaga what really transpired mbere tu upload. Definitely. Kia mwisho kiuma kuruka safu no ethira antu babatije valie rwimbo ndendo badenkira production ireri ndi kuruburu rwimbo quality. Production ni rumbo quality, budget production ni rumbo quality. Ndi buru na musaniura ngeyite ntukwembere na ne upcoming rumbo irongirie 10. Ngirie 10. 10,000, that is only for the studio session, my brother. Yes. There are a lot of other things that you need to do, including distribution and branding. Kwa hivyo ndio utoe ngoma yako ya audio peke yake bro, you do not need less than 20,000. Ndio utoe ngoma yako at least uweze kuisukuma mahali unafaa kuisukuma, you need some capital. Unaelewa? You put in a lot of money kwa craft yako ndio kupatia value. To rekeria safu na rwimbo roro akuroro My African Queen cover. Yes. Rwimbo rungu rutaga thai na ndona nya production yawe iri iguru sana. Congrats. Thank you. Rukurite ombe tingana safu rwimbo rure. I would not approximate monetary value. Kuna information nyingine nataka ni keep private. Kwa sababu ukiangalia unaona ile ni video ya full frame. Ndio. Okay. Kama ni mtu wa production unaelewa full frame, kwa kamera ya full frame ni pesa ngapi? Kwa hiyo unajua ile ya shilingi 2. Unaelewa? Yes. It has used up some money. It has costed me some money. Okay. Safu na ndino tuna. Okay, thank you na ukomba tutumira namba within the next few twagwirwa mono. No problem. Wacha nitafie namba niwarushie. Haya, shukran sana Safu. Bless. Ondi agengirie kuminyana itireta nene. Okugwa kwaria na uchungu. Aba imarlo ja umani. Na sani bamero babu respect niyo craftman. Msanii uri etrongirida to kaumara ruiro witita kingirida to kugitate. Ombire we. No meka ke uchokia sani inja. No meka tra Safu na rere kugerekano. Uteshi rere ndukaire. Nandi campaign yari turo go etrongirida. Campaign yari tro 15 no me wetera na u arengirida to. Roju na uke ugetera wetiro ngirida to negana. Na gento bote kumenya kingirida to ire. Mwitite amwani ni ngirida to. Ndi wite kujete chingirida to chiasani. Ikira bote karimenya na bote menya. Ite kujete chingirida to chia musani. Nare obisine andi kingi Safu ari ja ngiri 50. Kana ngiri nyega. Dai no idrinya kuna confrontation nare no idrinya ngaba na atra ije. Wala andiketa mbanje tikira musani ngiri yega. Ukona nike ikebateta mtu ja kamanu kumenyaniria. Umebateta kamanu na respect brand ye. Wita kamanu ati umuringire ngirida tu ngaraba. Ngarire kanyinya ngirida tu madharau. Ngirida tu mjuku nyamwezi okwe na mweje skuru thayo te mwa pocket money ngirida tu. Itengana. Aikiana iye te nyangarama. Abawu yo let's have some respect to Meru artist bwana. Kwa hiyo bisi jaiu yeku. Au na hakore kanywa. Itu ni abani. Ukaigagwa to leadership account ya Meru ichiringa oningu. Ade ukaigagwa to kiorania atire. Na Safu ine kuma 19 to 2010. Na hata igolanga ngirida to akaigolanga na. Ende Safu ura muije. Safu mtu value. Mtu ko respect brand ya na kintu kiria kugita. Na guys ndabwira nimpe unari mbari abodhu kukiasa ni Bameru kwenda mena bomene oni interested yo nyamwera mono no Omeru mono na ndisira ndiyejaira untirejaira ndiro chamero mono ndeza ndiro inge tofauti lakini antu ibore wabwega imbwera wo mani antu ibore wabwega wo mstani uri au tumirete all your energy kugeta ugania kuandika mistari lakini mbecha ile kurewa no gochietikiria au ni atuthukiria value yetu twatwe kanto bampara misani bwana yari oni kione mwe kuranda mwire ari kethera iwo tojoka jokio ure te acho na aria akona na pesa yako mtu ekinyo guchwa nkwire nene value kuna na ize you can do it kowe arenda kujoira indikirio that aside tushoke kisiasa kodora iro bonaru kai na umangirida to mutani nyao nyumpe ngirida to moromere ngirida to nyano korera nchi otindo nyiri kamto eta magana 5 thai
magana atano nyimochokeria Go kinya witira ari okanenkanira ukae nyama traffic batiru keja tano wow kwa traffic wow okenda me traffic ire ko mbijera kugera ako ndio ngere ugete ate mbi Gachagua akethire Meru kiumia kĩ na Isiolo mzee ndai mangwa ndirero atiri ndaugire atiri munya poster u abwikirite au ne gwa attract antu beja Gachagua atithirwa Meru na Kalonzo atithirwa Meru ndurona enda mi post ya goro ndironere goro ntira ririro buri ndero munya tosha mbimbi munya menya tha igintu atena kiro munya atira ground no chore ai agapuru ground oni ndiraisi nandabere goro ito nani ateja Gachagua ateja kai ki post ukenda munya attract antu imagine atreja that it's all right naru munya ewe nkangira undi na ura bare awe ki cabinet bena na nie dawade Matiang'i ura bare awe ki cabinet na Matiang'i asima ago ete antu bare awe ari korir nyamu ya batachuragia antije drano onete kwire bagine ringiro ambombo sana backfire na dai ni ram backfire no ntoberu ga protocol by the way onte buchaka lakini hambari chacha kidogo na mitheka rentu uri aria mitheka rentu uri we mwandiki National Organizing Secretary wa kiama kia DCP augire atiri mantu jau buku gita unja wa National Organizing Secretary ye maipati rinda ketha kethirwo Meru uzikuona munya gita press yuga atiri unbaragia na my fellow principal one on one what has happened ni we na arua Rigathi Gachagua is not in Meru kaibareta ero Mr. KK ni ura tugatuika Sabraha tukametoa tukabebwa ndogo ndogo safi kinya pone uri tegere bwana mutule jo kaida manza direta James Suri afetwa naro turingire na ndino kuringiro kandi ngira matha mukobe ngirie kana itara ni aringirie kana amu stress ngirie kana wano ri wosona muringire mwira ate matha terega kwaraniria we main uningira mwira no misi ai digira vale okumura naru aigwa mu misi ari o ake mutane kau ake uringira ni umura ko muchore okupo to mukeni oni kamukeni ari kambere matha mu misi tabai amuringira umura no mu misi ti gora kauga kumise tamatha ora ndigwa ngukunda komisi teritagia buru makasi ari ndio teri we ma hello ate umbeta keri atari andare yangu ntaigo umbeta keri kairi are hume ingweta no bui embui kibaroka gikari Ketero dira tukume tena ora gani ba kugenda kugita gita ntoba merimo jojo bora ai nda kuringa nda iwanda kumisi bibi bora o abote misi mto are na kuringa anti jena are ko atore radra wembise nara ko atatira moe karingira kamoile ai kamera school iwa yete ke kare akwe dai akeda akamete wenda gore dia ira no ge kerere kambera ye no ge kerere ka mugora yo ati kata we boya ako ye no ringere ki mo mwere iboya kamboria muringere ayo gatikana na ase na bimu yo gatira ndio kwa rio boy kaugire atia nataka nimpigie na yo gatiama mimi nakuanga na simu kare ndo gorero thimu elimu yako ego ko fundi ambire na ro geta tauni agategere screen nga karetara ino nkeja uni uti jembe ja brab 3 na ndire ngoko cia ko nya mote tigarire ngoko ire onyoge jote are akuria ende o me are nge ambire cia ko icho cia kuira ichikuja cia ko cionka okay
kimtiana mantu jaku ngagura inge ni ungitre burabura jaku eta tiambe rere kia ngora muri yango kuja ira ende bo athinja kana bure tomanira inyaga package sawa ngo kuire o ndokare sasa ntokari madha muthia kumenya akore kondo safu msania gutuma namba indi twambe kuringira mathoku ari tuyo aratuma safu namba twire ni bore amusaningirira tukaunteketera mbeca kana kyoringira kuno marete riko kwa kwa mwejo atanya mwagani ari ata ndamutumira mbeca cia kugura yo gati ndamwira ndingira mbira boy auge ibwega nande ariuria matha muringira yo gati ka muringira my love, you know my power, my so power, oh God, you know me, you know my fears, you know my worries, my so power, oh God, you know me, you know no kena magani abare mabio muthuri kwa sawa bro ihe kwete thuki ukitinda bwega sasa kwa hivi tukari uthai ingi kokari hata gaiti ingite bikibiki ni ori anda gwanda ko miss ndai gwambi gore otinda pole ni wote misa wote misa kwe oro ngono te jinga ngaira ile to ngaira Wega. Aiza ndija tukari ogoro. sawa Kana wewe kijoke thie mukuru. Joke iwo ukamatete. Okay, ndio wakinya. sawa Ka komba kwaria. Aomba kwaria thimu. ata Muntu omuketha. Isa kare ndwega. Yani kwa hivyo nenya biki I still say. Sio kuwa kama tete ndio yewe. Yani kwa hivyo nenya biki Ya bro twese. iyo mbera iyo unga iyo ta Uganda ilitanire biki na neu ukiyaira ka na kuironda lakini saa watu ntagu aria kagari nyakare otha inga kari ari Mazda tu kurute kana Mazda ibo kwa tene tuna to tene gandikirio tore ngo Mazda ini tukwe nga kariokia very soon nga kariokia mukuru wa ureta biki onde class 7 biki une nkuru nyate kori ga getabole atigwe enyewe ateigirwo biki ya gagita mkobia atio bya mucwere bwana kange atio mukuru ngina ngo tu ukanetwe ukethania biki ake umuketha yaga okiria ngara icio igire akoriru akarekia na ingukira mukuru kwethro ijaba are ugera mkobia itio umwera ni atia taka gitu tware mini atia aga okiria akoriru na agweta biki agitau atu na nguraro ndio mukeria akoriru akarekia steering on to other stories man Bura ugo to stories ya icho ku tigere na soka wereka bura to urania kwaria ma wereka bura ari ainde no kuma akwemo aria uma na ibathikire tataga na ara tigo ontaga eri tantatu kuma January December thigonko wereka imura thigonko ondera mwaka mwere jwa kwa kai jwa kuku andra uga atia imbio the andra ugari
I am celibate. Ndikuwa tabia mbaya. Ere kari. December Ligonko indaure ne mwaka muthiru ithira ni omukandi wera. Auga nti o one time. Time nayo na attention ti umenya ni au. Time. Obera last time style cia kwa abantu ba maka style iri ko yo tumaira. Naibonda uti ndakwira ore otuguthi 7 na ici kwanza kuma mieri witandatu mjuku Nani mwaka yo mwe? ndiye mumbere imuthuri ukwenda sabra Ndakwira ugoto ndiye 7 mbona ndi agire o no ore mbona mbuya mbona ngario kiao bakuiga iri wana ndi bakona ndio ndiye inyaro rukoiroragia mwanya adio na uni ari uni ndira mali safi mubu wewe tu ena type yawe nya wewe na type ya kuo kario ure okari na nya kai ko otio mama ntu bakome omwe ko otio mama ntu bakome omegetheka sana ko otio mama ntu bakome ko otio mama ntu bamusaksi ko yani go mama nuntu bwaku bantu bakwa nyani o ndira mathaifu yakwa jara ndira nije ko Alex kino ithre ni ule mavu by the way sasa ni ko ithre we kyo kwa namba ikoja ikyo wanenda kugongere o namba ile thiringa tuinga amba tere no kenda kugongere kuira na iraru au tu au mahumpoko ure na rekerie ugethra gwe gintu na ambire ugwe tigo uchicho chaja ikiasara 1 ngoro ugethra wije mtu ndamuringire tuna ugethra wije mtu kwa mjuku modibo sona arua niki ari ugethra kwa mtu tikari ga kimitandao ana ba paisa lakini mugokwa mukano ntura utaiwa mukano ntura lakini to social siapa nina ndio nture kuna mukano ntu goidere kwaje ndio bedo ni kande ugo are otigero no to tatigo ugo mbio otigero igua nko ero kono master onda are kale ndiko ya campus yore na ndio nu yari antendara kina ende ndakakai rombanje kago kwenda rombanje ti arafu moko jote sawa para takante ubenda abu bompera takante ubenda moko jote sawa kwa bariuga tukusane Paris tukusane ashaki vile ati kuna Rhapsody leo iko na sijui ngoma gani Alikiba anakuja sijui wapi kwenda sijui wapi msee naenda anajokia karika kama rombanje tu avaibu tu ari tukwenda ndauga gaka kuringana ura kamvumiria thai nya twetana kanana ikongetania ko na tweta gwakwa ndare gitanda kingi muthia gitojura mattress man ori uthiri yankunyo ari mattress gitanda kinene hii utimire biguraho na ma secondary bingi ta urite na mattress no keto akara best ure komba ire ugakimena na ndi mwari eja utimwari abatio mama ndeje ntenda mama ndeje inde ogutigeria kanya gati ukujura mattress ka gwaku agwira ku mwana ithake ta kirema kwere ore na ni ndeta ndio mattress yethirira ogigwa tigo kwena mbao na angi gitanda arafu rodingo mwari janga konende na masaibu maingi mono baba kwa ntuko moto ikoti ndija precision na ndire cha skuru cha baki antu becha thana guturiete ndaumire kirasi na watari kirasi ne atari unity yu atatonyere my friend ndamwithire amutane ongeaguo oringa ruku ingi cia yo ndakaire cienda ginyara iratu skuru chomba bari ndera koti andi ndera undi ndeji au nije betha kate tutathe ka mwari ugu taka akiri le akonde jira wojo ilikuwa ni kwa drizo master ndandire nkirira ndaitharua igurire nirijitharau onda ugire kamba ge nguga ngaga kiratu kera kiratu kyo gatumira mutane uweta mwari u na muthaka unaringa ruku mwari uambirire atiri it's off kirashi nani nanda muringera na mwira atiri sawa uguo ngitira ndarithie nkiga ugo kigwachi kiria
Uwa kitira. Ipo fenye benifanya karika mweko. Toi kijazadia. Mware ya mimba. Mware toi kirasine ke mwa katigira mathomo. Ndakuruka kirasine. Ayonda ko karabe tanfenezia. Yani ndamutana nari orikia. Neta na mutigane. Na ndi mwari na jere kumira. Ati yathe nyigo ejere kirasine take kirasire pua muria wota mwari akwate kuja skuru ntukwiniki. Mwari na yewu na gire. Na ndi abindre umire skuru. Antunandinya atukumba kwaria abatu onna ije matara ujara jonko angitire. Onu we subject imwe yule timu ndari ndatonga iria mono cha practical. Na ndi ndabati oboneri nyate jo mboneri myate ari audi ate jakiwe aibo no leo bura gogo bagane kitandere ukura kitanda kikiona giteko jo nipo agita ndi abata ntenda menya ndakiyojura iria kabore mama umugengone kandi mamite umugengone kirashio kwa ntende nyagitanjara njara undona ugacokia kirashia mbere atiri ndakaranki muringa irathimo nijo wendete mwarika withairo mwendete tu yani nyoka ari yawe go inyote muonete tu utionora bwara inya maguru je methene wethro rikire antu kana jao ciurirwa wamenya menya mwari umuthongi ata ndamuringire tha 3 cio tuko ambire muchemanio ngite andingire nyoka yo ambire different ambire uombere muchemanio lakini wanda yirwa akiema muchemanio jore ari my friend ukagita kwa area no kana nyo wendeta mwari nyaruto ari au amite kirau nyaruto ari au ugete kirau kwa somwere salimia huyu Mr President salimia huyu ni my girlfriend eko mkutana na mikoli na noreko kabako hapa pesa bote wikiana kwivangana muthuri na wana inkwira jukia ntu baire bathatu bawi ogo jukia bathatu kaibai onde no morai no gacho abaire bathatu mwisho bathatu ntina we turikiria na ri tiga kwani mtura mbi na ri turi wa wire kaire mbia kira turikiria tisa turingira na man saf ka mtura mwe sabra nani guys na turenda tukwariria rugono rwa Safu Msanii na kweja na story yo na wamigitira tukwariria rugono rwa Safu Msanii na kweja na side of the story na tubere tu upload video itukwenda kuzo tukereza irwa imwari uri oringire Safu already we have the contact of the girl who called Safu Msanii na tuthiro tukigagwa what really transpired kana imbie tumire ya Kenyatta kambe chiji batumaira Safu Msanii ngiri 3 it was meant for what they were meant for what isia kurungamira ya ciare ya Kinyaka ayo ingi muntu tani obwaringa ngiri 3 burenda gitaci ate abuka mwejera ko na escort na this is Kimeru Junction podcast. I hope mwari uije Kimeru nyega atege ina anguka nakyo alinkwenda tukenda ithroera isi ke Mumiru onde kenda upathom sawa taratigo marika ke bari ikiria pass out kama umenya enda wana kama dingira tu tena bedra pass out yali kama dingira tu mmoja tijikaza kidimo chetu tijikadra paje kidimo chetu we hope so Oji mwari oringira Safu Msanii amwitira ngiri 3 let's hope she will pick our call tumenye mbete iki cyari cyaye tutegeria rimwe one last amuringira kaire ari turingere one tu ntibwera ri tara tau weto mucho bisina turinga iranya maingi ari tumuringira mutieme yongo ge hello Yes. hello mambo mbetagwa mjukuu wa mwalimu mbetagwa mjukuu wa mwalimu ndikuringira kuma kire Ameru Junction podcast
we are doing a live recording thai tukiaria ugwe. Hapana, saizi tujamaliza shughuli. I'll call you back. We want to get to know something before shortly, kitu kidogo tu. Unajua Safu msanii? Nuje Safu msanii? On what? Eh? Nuje Safu msanii? Do you know Safu msanii? Yes, I know him. You know him? I knew him through one of the artists. Tucokere kiuria kimwe kigita turaya ngiri ithatu ira bamwere ciari ciai. Ngiri ithatu ira ari ko ewa snare sio na arariririe koro itare cha performance are tu are just sit down and celebrate because leo ilikuwa siku ya recruit. Iko barari na babu celebrate wanarwa. So wale gesi kulipanda tu transport. There was nothing like performance. There is no even artist to perform. Guest barare yako kwithira be event name. Yeah? Guest walikuwa wanalipa kukua kwa event. Yes, hapana artist tu ni ya support. So they were just demanded their transport just to support them. Of course, to know their situation, okay? So there's no guest who is being funded, who is given them. It's only the artist. Yao ndio walikuwa tu warudishiwe pea. No performance au to kwaraniria Safu msanii na ugawe situation yewe sawa. Nyinyi mlikuwa mnajua situation yake iko mbaya ama what? I don't know. Umesema tu saa hii about situation. Tumepewa namba na one of the artists. Na akawaambia, did you ask Safu msanii for his rate card? Unajua ni I don't know. I don't know. Kindly can you respond? Let's see your response that question. Okay. Engesti bore wabeta. Engesti barare akangira tugoita. Msanii geta ni rate card. Ojo atekome kuona nyachanga nyikiwi. Atiko elo nyimbi kwa. We can continue bana. This ati uga ngiri ithatu bare ira karitia ego appreciate mushani tu appearance 3000 surely hata kama ni appearance kama ni appearance 3000 so chokekere bora that for another day aringa tukuma set lakini sawa endra tukombo record well in good bora ina akuyago yetu rekebia kila ikitke bwa ira akuego kinya Meru no yomboringa ndio nkodora nitemba ko endele ikoreri na rekethera iwa sani bakagitera matarauja zaudi ono mba ku inspire ugete hapana tuthireria show hiyo utegeria Meru Junction mwanka next time ukorirwa ku follow like subscribe comment arekire TikTok YouTube Facebook na Kinyam IG Meru Junction Podcast.